Pozdrav svima, moje ime je Bani. Prije nego što počnemo epizod, želio bih da vas pitam koja je vaša omiljena Minecraft tekstura? Ok ljudi, evo nas nazad u još jednoj epizodi Minecraft preživljavanja. Kao što vidite, zora sviče. Tako da, danas imamo mnogo posla, na primjer, planirao sam da napravim kuću za početak negdje, da nađem neko zemljište, da nađem neki dulum zemlje da kupim i tu da udarim temelje. Naravno, očajan sam, znači, u gradnji. Ok, super, imamo čitav dan da radimo. Očajan sam u gradnji. Gdje mi sekira? Evo je. Kao što vidite, nakon prošle epizode malo sam kopao, dole nisam ništa specijalno našao sam malo uglja i malo željeza. Međutim, previše sam samo ingota, ok, imamo hrane. Gladni smo, nisam to vidio, gdje mi pečnica? Kako to nisam vidio prije? Uvijek zaboravim ovako kad igram Minecrafta da jedem, ne znam zašto. Inače u pravom životu čim ogladnim malo jedem, ali u Minecraftu nikad ne jedem. I uvijek zaboravim glad na ovaj hunger bar. Ali eto, hajde dok se ovo pravi da mi malo izađemo napolje i da izvidimo situaciju gdje šta imamo, pošto ova mi se sredina nikako ne sviđa. Čovječe, kako je, zato što je sve šuma, ništa ne može, morao bi sve krčiti da pravi neko svoje kraljevstvo. Pokušavam naći neke planine, probat se popet gore pa da vidim, ali za početak hajde da uđem unutra i malo se najedemo. Pošto sam really low na hunger bar, ok, još jedan je dovoljan. I da li se ovo ispeklo, jest ispeklo se, dajem nazad moj ugalj i ajde da ovo uništimo. Ok, sada smo spremni. Nemamo mač, ali imamo sekiru, nije veze. Idemo sada, znači, da izvidimo malo situaciju okolo. Ne, kako sam pao dole, kako sam glup. Nekada prekasno kliknem space ili kliknem 2 put. Oprostite na ovo mi, kao što sam rekao u prošloj epizodi, bolestan sam i ne znam, mislim da ima upal pluća kako kašljem. Ok, za sada nam ide očajno, iskreno. Nam ide očajno, ali prije svega želim da zahvalim svima koji su komentarisali prošli klip i podijeli s vašim prijateljima. Hvala vam što ste doveli vaše prijatelje na moj kanal, to mnogo znači. I mnogi od vas traže da snimam igru Plants vs Zombies Garden Warfare, ili ti ona pucačina u trećem licu. Pošto niko od vas nije vidio da neki balkanski youtuber snima to. Međutim, ta igrica je popularna kod stranih youtubera i zaista imaju puno pregleda, ali eto ja ću snimati, pokazat ću vam sve klase, znači probaj da snimim sve klase. Wow, imamo lava ovdje. Evo lave. Znači ovdje ćemo praviti bazu. Zašto? Zato što imamo lavu. Kasnije možemo praviti portal ovdje, ukoliko nađemo neki izvor vode. Znači ovdje ćemo udariti temelje za našu kuću. Tako je bilo najbolje. Ok ljudi, izvinite što sam eto ovaj dio iz razloga zato što sam kašljao. Suho mi je grlo, jedva pričam, vjerujte. Ok, kako da napravimo kuću? Imamo 1, 2, 3, 4, 5. 5 ako su u sredini vrata. 6, možda neću veliku kuću da pravim sada, ovo će biti samo za početak neka baza. Ovo je 3, 4, 5, da ima. Ovo je očaj, nama 6 puta 6. Ok, valjda će biti dovoljno. Za podlogu stavit ću kamen. Jao, šta mi je s glasom puca. Znači, kašljem se užasno, ne znam. Poslije ove epizode neću više snimati zato što ne mogu pričati, čekat ću malo da ozdravim. Jer ne želim svaki minut da prekidam i editujem šta sam radio, da vam govorim. Ok, za početak hajde da stavimo temelje od kamena. Ovako. Je li ovo svinja? Gdje svinja? Ne brini se, zaklačite kasnije. Prepala se. Znači, za početak hajde da stavimo kamen. I opet sam to učinio. Znači, opet sam kašljio. Izvinite zbog toga. Nastojat ću da to ne radim više u ovom klipu. Ali ukoliko budem, znači, editovat sve. Ok, evo ga, za početak smo ovo završili. Kako izgleda ovo ludo? U hladu smo. Ok, ovdje će biti vrata, znači. Vrata. Ovdje je prozor. Da li sam ovako, ovo treba staviti, jesam? Ok, ajde stavimo zidove da napravimo, pošto imam puno kamena.
Ovako. Ovo će biti jedna visina i onda ide... Onda ćemo odlučiti gdje ćemo prozore staviti šta. Wow, imam dovoljno kamena, mogu napraviti palaču. Ovo će biti jedan prozor. Ovdje u sredini prozor, jedan malo veći. Kako ćemo ovdje? Idemo ovako. Može. Jako ružno izgleda. Tu jedan prozor. Ovdje jedan prozor. To će biti dovoljno, ovdje ćemo samo zagraditi. Ja, možda i ovo prozor, zašto to nisam prije. Imam pickaxe, imam. Tu jedan prozor. Sada trebaju mi ljestve. Ne ljestve, stepence. Ali prije toga ajde da stavim workbench ovdje u čošak. Zato što mi treba i treba napraviti znači, par stepenica. Njih ću koristiti da stavim znači, na prozor ovako s vanjske strane. Jao, ne, greška, trebao sam naći dole. Znači ovaj ovdje nam ne treba. Tako. Ni ovaj nam onda ne treba, ništa nam ne treba. Prvo ću uništiti sve ovo gdje idu prozori. Jer tu ćemo staviti stepence. Zato što ljepše izgleda nego ovako samo sa blokovima. Jao, i već gubimo podosta vremena na ovo. Zašto nisam prije isplanirao ovo? Ok, pustiti tu jednu. Treba nam još stepenica. Ok, hajde napravimo barem po dvije. I znam da možeš držati shift ovdje, sad sigurno si pišete u komentare, drži shift, ali jednostavno htio sam to da klikam da napravim samo dvije, ok. Još ovdje trebam da stavim, a ja iz druge strane to nisam vidio. Ok, hajde da stavim stepence. I s ove strane. Tako, sada idemo na vrh gore i nastavljamo još jedan sloj sa kamenom. Tu, ovako. Ovako. Ok, za sad nam ide odlično. Tu. Isto što ću raditi s gornje strane, jeste stavit ću i ovdje stepenice ovako. Ali to ću sada vidjeti sam dok... kako to sada uspijem? Evo ga, uspio sam. Pogledajte, malo ljepše izgleda svana, dobija neku dubinu dizajna. Ok, i opet mi je nestalo stepenica. Evo sad ću koristiti shift posto već. Ja mislim da svi rageate dole u komentarima. Mislim da ovo je dovoljno. Ok, nema, pokupit ću kasnije to. Ovako. Eto ga. Tu. I tu. To je dovoljno. Ovdje isto moram staviti jednu stepenicu. Jao, zašto? Ok, hajde da stavimo jednu. 4 dobijemo odmah. A nema veze, treba će nam kasnije. Double click, idemo. Gdje? Ovdje, iznad vrata nam treba. Tako, ovdje će biti vrata. Sada što ću učiniti jeste ove zidove, mjesto njih stavit ću drvo. Čisto onako da dobijem malo ljepši dizajn. I to stavit ću ovaj tamni hrast. Valjda ovo hrast. Ovako. Jao, kako očajno izgleda. Ok, nećemo to staviti. Jao, jest ružno. Nemojte miješati nikak kamen i drvo, nikak ne ide skupa. Ali skontat ćemo kasnije, ovo nam je svakako tek prva kuća. I... ja sam jako loš graditelj. Ukoliko imate neke ideja ili znate neke videe gdje su drugi ljudi pravili odlične kuće, ok, onda možemo ući. Znači, ajmo isto napraviti vrata. I koliko se ja sjećam, pošto nisam igrao Minecraft s vanjske strane se treba staviti. Ja, ovo je fail. Gdje mi sekira? Fail je zato što sam stavio gore ove... Stavio sam stepence, tako da ću morati izgleda sa unutrašnje strane staviti da dobije malo dubinu ulaza. Pošto pogledajte sada, ovo je već bolji. Već ljepše izgleda, pogledajte. Nije loša kuća. Za početak nećemo nikakav sprat praviti, samo ćemo pokriti nečim. Ajde da spopnemo gore prvo. Ovako. Znači, ako ostavim bit će prenisko. Znači moram još jedan red ovdje staviti. Tako. Iako ne volim visoke kuće, ali eto šta mogu, nisam ja kriv. Mora se još jedan kad sam visok. Jednostavno, nekad sam napravio kuće s 2 reda. Na zidovima visine 2 reda. Jednostavno ako uđete unutra isto kao da vam je kuća na glavi. Ok, sada možemo ovo pokriti ovako. Iako sam možda trebao pokriti sa
drvetom ili nečim, ali za sad rekao sam neću ništa gledati oko dizajna. Čovječe, misklik. Neću ništa gledati oko dizajna, samo ću znači, da izgradim, da imam skrovište. I ovdje će neka biti startna baza. Naravno, kasnije ćemo ovu kuću da srušimo. Pogledaj kako izgleda lava sa ovim shaderima predveće, odnosno u sjeni. Izgleda predobro. Ok, za početak, znači ovo je naša kuća. Jao, znate šta je loše samo? Što nemamo pijeska. Au, koji fail. Kako će me skeletoni ovdje da unište? Pa vi niste svjesni ljudi. Kako ću ja da nagrabusim? Ok, možemo ostaviti, ne možemo. Znači, stavit ćemo ovako po čoškama. Ovdje dovoljno, nam staviti jednu s ove strane. Čisto da osvjetlimo malo oko kuće. Ovdje ima lava, ovo nema potrebe. Ok, tako za sad. Ajde uđemo unutra. Ovo nam smeta. Ovo ćemo da strušimo. I naravno, ja nisam našao ovce nikakve, nemam ni krevet. To je loše. Treba bi napraviti krov, ali neću za sad ništa. Ok. Ao čovječe, koji fail, pa ne razumijem. Kako nisam našao pijeska nigdje. Hajde prvo da uđem unutra i da napravimo chest, da ostavim sve ovo što sam našao. Ja nemam ni drveta, moram izaći vani. Ok, ajmo spustiti ovdje jedan i ovdje jedan. Čisto da nam ne bi došli s leđa creeperi. Daj se kirče brzo. Da dobijemo drveta malo, da napravim chest, da ostavim, onda ću malo po noći ovdje istraživati. Čisto da vidim, znači ima li šta interesantno da se nađe. Možda nađem taj pijesak ili nešto. Čisto da mogu napraviti prozore, zato što skeletoni ako se pojavi ovdje negdje oko mene, uništit će me. Ali samo ne razumijem, sad kada vidim gdje su opcije. Na easy, hajde stavimo na normal. Jer za sad nisam vidio nikakvih čudovišta. Kad već pričam o čudovištima. Bježi. Jao. Spider. Ok, nema veze, hajde stavimo prvo sve ovo. Da napravimo par još ovih dasaka. I idemo napravimo chest jedan prvi. Daj da sve stavim u chest. Da ne rizike, znači ovo u chest. Jaja u chest mogu, kao kokoške možda kasnije. Gljive naravno u chest. Sugarcane isto u chest. I ovo će ostati za sad ne treba. Kamena mogu lako naći. Neka ostane sa mnom ako izgubim, ako budem se negdje trebao penjati. Hajde napravim jedan sword, ili ti ga mač. Zašto? Treba mi štap, nisam. Uvijek stavim prvo kamen, onda skontam da nam treba štapova. Ova mi ne treba. I sada ćemo izaći malo vani. Možda ubiti onog skeletona. Ja idem ubiti skeletona. Gdje? What? Nisam te vidio. Tako, idemo. Dođi zombi, dođi. Idemo da ubijemo par ovi. Zašto govorim skeleton kad ubijam spajdera? Dakle, to je bilo u akciji. Da probamo nabaviti ovog silka, jel ti ga svile, jel ti mreži od pauka. Ok, zašto ne čujem zvukove zombija? Možda sam u settingsima nešto. Možda nisam podesio u settingsima. Ima options, music and sounds, music off, ok. Weather, hostile creature. To treba biti, ajmo staviti na 50 negdje. Pa da ću i čut. Ok, idemo nazad. Za sad i ne čujem, ali ne veze. Ja, može li ovdje ući pauk? Ja mislim da može ući. A nema veze, šta mogu sad? Mogu čekat samo da svane dan. Hajde da se probamo popeti ovdje na ovo brdo, da ima šta interesantno okolo. Ok, hajde, molim te, danas se popnu. Idemo tu da napravimo neki puteljak, da dođemo na vrh planine i da možemo izvidjeti čisto situaciju okolo. Da li ima... skeleton. Daj mi taj bow. Nemoj mu ubiti. Pauk, ne. Ubio sam ga. Ajde pauk, umri. Tako imamo kostiju. Šta je ovo? Da li je ovo creeper? Yes! Ok ljudi, eno pijeska. Imamo pijeska u blizini, imamo kokoške, imamo svinje. Znači ovo je idealna lokacija za sad. Imamo samo dva ova. To je malo loše, ne možemo napraviti krevet. Znači moramo naći negdje ovce u blizini. Ali gdje da nađem ovce sad, nije mi nikak jasno. Ali tamo za sad vratiti u kuću i završiti ovu epizodu, pošto malo ću, posle epizode malo ću igrati
više, a neću snimat, znači čisto onako da dobijem neki start, ok, čujem zombije. Čisto da dobijem neki start tipa da nađem još svile, pošto ne želim da snimam, ako neću ništa raditi u epizodu, čisto hodam okolo Explorer. Znači u sljedećoj epizodi kad nađem sve što mi treba, počet ćemo da pravimo farme ovdje okolo i eventualno početi rudnik. Nakon to što napravim, znači da ima hranu i rudnik, rudi nađem, mi ćemo u Nether vjerovatno, da smo mogli početi praviti poušne i to ostalo. Šta imam u planu jeste da napravim bazu pod zemlju. Znači, ulaz će biti negdje kod planine, spuštat će se u zemlju i u zemlji će biti mnoštvo soba, zato što mi je to nekak najljepši i najsigurniji način življenja u Minecraftu, jer loše pravim kuće, kao što vidite, ružno izgleda, a pod zemljom sve dobro izgleda. I ok ljudi, hvala što ste gledali još jednu epizodu, molim vas kliknite taj like dole i ostavite vaš komentar do iduće epizode, pozdrav, budite mi dobro. Hvala vam što ste gledali ovaj klip i ukoliko vam se sviđa, ne zaboravite da ostavite like ili vaš komentar ispod ovog videa. Ukoliko ste novi na mom kanalu, ne zaboravite da se pretplatite ili posjetite moju Facebook grupu. Za još videa s mog kanala možete kliknuti na neku od navedenih anotacija ispod.